Nĩ igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria kĩhĩri kuma gĩcigo gĩkĩ, arĩ nĩ hamwe na mũnene wa watho Justin Muturi, gavana wa Embu Mbarire, gavana wa Meru Kawira Mwangaza gatagatĩ kangĩ. Tunaambiwa tuinue mikono yetu kwa Bwana. Atongoria aya magĩtũgĩria mũtongoria wa bũrũri nĩ gũtĩa kĩrĩko kĩao gĩa kũmakuruhania thirikari-inĩ. Imwe cia tabarĩra iria President Ruto erĩire mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gũgakinyanĩria angĩkahota nĩ waki wa ndemu hamwe na barabara. Ruto agĩkinyĩrĩria thirikari yake ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũkinyanĩria ciiraniro ici. Sisi kama jeshi yako tutahakikisha hatutawahi rudi tena kwa siasa ya ukabila, na tutahakikisha tumesoma na wewe ndio tuweze kuendelea mbele. Naona huu ni muhula wa urejesho. Yale mambo yote yenye tulinyang'anywa sasa tunarudishiwa wakati gani? Na mimi vile nimeona umeanza kupanga hii kazi, mimi naona itafanyika. Kuna sheria ya mambo ya barabara tutapeleka bunge waturekebishie. Kuna sheria ya mambo ya maji tunapeleka bunge waturekebishie. Tuna sheria ya mambo ya housing tunapeleka bunge watusaidie kurekebisha, ndio tuweze kutekeleza ile mpango tulikubaliana na nyinyi watu wa Embu. Gavana wa Embu Mbarire nĩorotete tũrĩa nĩ mĩaria makoretwo makinyamaria arĩmi gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kũmarigĩrĩria kuona baita, rĩu akĩũria mũtongoria wa bũrũri athondeke njĩra cia kũng'ethanĩra nao. Take away all the brokers out of our value chain so that we can be able to give farmers more money. Sisi hatutakuwa tunauza chai yetu ati unprocessed, kwa sababu leo chai yetu tunauza kwa magunia 95%. Alafu inaenda inafanywa value addition na watu wengine. Kazi ya Wakenya inakuwa exported, value ya mali yetu inakuwa exported. Tumesema chai yetu, kahawa yetu itakuwa inaongezewa dhamana ama value addition hapa Kenya. Nderetie konainie na ndũgamano gatagatĩ ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza ndĩnaga kwĩyumĩria, mũnini wa President Rigathi Gachagua kĩranĩra gũbanga gĩikaro gatagatĩ ka ũtongoria wa kaunti ĩno na President Ruto nĩguo kũnina ngucanio ĩno kaimana. Mimi rais wetu tunayempenda na mtumishi wa Mungu kwa jina Daudi tunakuanga kwa same WhatsApp group ya wanaopitia mateso, lakini Mungu utukomboa kwa yote. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni kaunti yetu ya maana sana, na hao wa Meru wanatupenda na tunawapenda, na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. MCA wa Bogeta Dennis Kiogora nĩariga gũtemania rĩendekithia rĩa kũhagũra gavana Kawira bunge-inĩ ya Meru, rĩendekithia rĩrĩa rĩanyitirwo mbaru nĩ MCAs 68 itũmi iria ciaheanirwo cia kũmũhagũra arĩ nĩ hamwe na gũkorwo agararĩte watho wa kũramata kĩgĩna, kwagarara watho wa kwamũra minister thirikari-inĩ yake, kwenderera arĩa metainwo nake gatagatĩ ka mangĩ. Hivi karibuni rais amekubali tutaita gavana, senator, MCAs, MPs tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Ombi langu Mungu atujalie na amuguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County.